tami hopar na laho sulah hotta di manugo ni areon. So naro pasahat taumi atu hamuna asa jolo dicek mang nari parwa ka pamurumuna mang pas lu si bobuan namin man tasong lima raja namin. Patardo ang baru mobil duri kok dengan pakai Ya, pasahat na. Tidak, tidak kan. Saya jalo. Iya. Pamurun, terima mencalo. Siap. ang baru nami Setengah orang. tama lo Asal mana jalo? Baik, lu mana soleh? Ngabe. Oparti haroro nami di manugo ni areon oparti pakatyo tadi hari nang salpu. Inaing masaka mahita di nalaho masih buah-buah obar di nalaho. Lau mangalak buru ni rajai itu bagas ni rajai na marapang na marjual si gombong na sa pangisina. Obar di siya dora sa tauduti akan diulat ta obar di ada siapa tahu kay raja nami. Pirohan nami aradong do buah kayu marhite jolo masih panganom mahita baru be asa tauduti obar kali pakat. Songoni masih kami pamuruan muna sama sir puti ma raja nami. panukut kami ang baru daktongan na pasal muna sikot tu pahami orang sono tu panupan atau ceper sudot satu tu oke kali ngasih kok Kali patikian medala dua katiki nang romahami di nalaw dapat to kamu na hopar diulat tadi manugo ni arep. Tu dia mahasatan raja nami. Semma so di rumah. Ate, nang udah apa medal ada? Madadang tak baik. Tip mo para may mi. Pinuji binasanga ama amatan na martua di bata na mangalian hahibaso buho di partikia di parjupangata di manugot ni areo di patakok ni mata ni areo na terbuga di hari manugot di hari naudi na pinasahan di Tuhan di kita saluhuna di partikia non di hamuna raja di hula-hula nami rajai nenggolan raja nami raja bolon rodo hami no yang disot di parkir lengomuna di dalam dapat tok kamu na tu bagas muna na marapang na marjual si gonggong nasa pangisyan obar ma itu tu dipakadeo tadi hari nang lewati ima dinalaho mamulai mabuhaya kanauli mabuana nenggan buat kami do naison marhide si panganon na susadia marhide tuturu ni si panganon mono tu pesongan uli na jala tu panan wae ngon raja nami so tu maka makurang ka horong do akasa tar lumobi ma nalaw si ulah hono ta anon tu ka ari na mangiuton asa do na ima songon hatan si dua-dua si titik masih gopa golang-golang ma pangarahuna otik susadia peneng na boy patu pahami di partik kianon Tuhan debat ama namang gohi pasuk suna buti ma raja nami Madudu Iro lamar dalam apa tu pahamu Amang buru na burju. ya bitulang Jadi alarong do ibu kamu tujuh di Sipanganon jadi pasatami olah DP lepas mangan do tela bang buru. ya bitulang Omma tu sud habulun. Omma dihamu na mardongat tubuh. ya mak mau lihat bitulang Omma dihamu buru nak muna. Omma di donga sauta muna. Ya kecil oras. itu apa tuh marahnya
Dan daw siya nakaparmaran itong atungan ni pardalanan. Pasat kami matuhamu hula-hula nami dinalaw martangiang, tangiang borhak-borhak. Nasa matuhamu hula-hula nami. Pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, di mana Bapa kami akan berangkat menuju pesta pernikahan kami atau sebuah gereja Bapa. Di mana Tuhan Kau berkati kami di perjalanan Tuhan. Tempat kami Tuhan di Tandipia ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.